Dijagnostika karcinoma dojke postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, radioloških pretraga i patohistološkog nalaza. Ranije, da bi se došlo do patohistološke dijagnoze, radile su se hiruške ekcizije, što znači da se tumor odstrani u cijelosti i onda pošalje na patohistološki nalaz. Danas se rade manje invazivne procedure, a to su core biopsije, gdje se uzima dio tumorskog tkiva i šalje na patohistološku analizu. Na tom isječku, dakle, mi dobijamo, o kojoj vrsti tumora se radi, dobivamo nalaz koliki je Ki67, koliki je proliferacijski indeks, kakvi su estrogeni receptori i kakav je HER2 test. Tu nama zajedno sa kliničkim pregledom i radiološkim pretragama pokazuje koje pacijente ćemo mi uputiti prvu na preoperativnu hemo, odnosno endokrinu terapiju, koje pacijente ćemo uputiti na operativni zahvat, a za neke pacijente ćemo tražiti i dodatnu dijagnostiku. U našoj zemlji, nažalost, ne postoji program nacionalnog skrininga, odnosno probira za karcinom dojke, tako da mi imamo samo mamografiju koja je dostupna u Bosni i Hercegovini kao skrining metoda. Kako, dakle, izbjeći taj strah? Možemo jedino ako kroz neke promotivne programe, kroz emisije, kroz razgovore sa doktorima porodične medicine, moramo žene upoznati kako da pregledaju svoje dojke i ukoliko primijete i najmanju promjenu koja se desi u dojci, da se moraju javiti svom porodičnom ljekaru koji će ih pregledati, a potom uputiti na dodatnu dijagnostiku. Ne bi trebalo da bude straha, jer strah je poguban ukoliko se dijagnostika ne započne na vrijeme. Jer samo u toj ranoj fazi bolesti, kad su tumori mali, oni se u konačnici mogu u potpunosti izliječiti. Tako da ne bi trebalo biti straha. Dakle, moramo raditi na tome da pacijente upoznajemo, edukujemo, putem i medija i nekih drugih emisija, a također i kroz porodičnog ljekara. U dijagnostici karcinoma dojke, kao što sam rekla odmah na početku, koriste se radiološke metode i to su mamografija, ultrazvuk i magnetna rezonanca. Mamografija može biti screening mamografija, što podrazumijeva da se radi kod zdravih, odnosno asimptomatskih žena koje nisu napipale promjenu u dojci, dok se dijagnostička mamografija radi kod pacijentica koje su već napipale promjenu u dojci. Screening mamografija se sad preporučuje i za pacijentice već od 40. godine života, ranije je tu bilo od 50. godine, i preporučuje da se radi svake godine, dakle jedan puta godišnje. Za žene starije od 55 godina može se raditi jednom godišnje ili jednom u 2 godine, a radi se sve dok se žena osjeća dobro, odnosno dok se očekuje njen životni vijek duže od 10 godina. Što se tiče ultrazvučnog pregleda, on predstavlja dopunu mamografskom pregledu, a mamografija se radi samo u određenim indikacijama, a to je po preporuci radiologa, odnosno onkologa. Mlade žene su obično, njihove dojke su bogate žljezdanim i fibroznim tkivom, manje masnim tkivom, tako da se kod njih preporučuje više ultrazvučni pregled u odnosu na mamografski. Zato što može doći do preklapanja sjena i ne može se onda tačno vidjeti ti prvi znaci karcinoma, dakle mikrokalcifikati ili neki manji tumori. Zato se kod žena, dakle mlađe životne dobi, preporučuje da se urade ultrazvučni pregledi. Također se može raditi i magnetna rezonanca, rekla sam samo na indikaciju radiologa, odnosno onkologa. Magnetna rezonanca preporučuje se kod onih pacijenata koji imaju velike dojke, kod onih gdje se sumnja na multicentričnost u dojkama, odnosno multicentrični tumor u dojci, i kod onih pacijenata gdje dajemo preoperativnu terapiju da bi pratili odgovor na liječenje. Nekada se može ubaciti i klipsa, da bi znali gdje je ležište tumora, da bi kad procjenjujemo odgovor na neoadjuvantnu terapiju i planiramo neku poštednu operaciju, da bi ljekar koji operiše znao gdje je bio tumor.
Pa onkologija je grana koja se najbrže razvija i zasniva se sada sve više na molekularnom nivou, na preciznoj, odnosno personaliziranoj medicini. Šta to znači? Znači da se za svakog pacijenta daje lijek u odgovarajuće vrijeme i prema molekularnom profilu njegovog tumora. U posljednje vrijeme, dakle, rade se istraživanja koja su se bazirala na činjenici da maligni tumori otpuštaju u cirkulaciju određene svoje produkte raspadne koji se onda mogu analizirati u krvi i to su takozvane tečne biopsije. Neki dan sam pročitala članak u Švedskoj gdje se radilo jedno istraživanje kod žena koje su imale rak u toku trudnoće, tako da se posle poroda, znači u majčinom mlijeku određivala ta cirkulirajuća DNA i pokazalo se da postoje ti markeri u mlijeku koji mogu biti pokazatelj ranog karcinoma. Također imamo u zadnjih godina se sve više priča o umjetnoj inteligenciji, dakle to je jednostavno rečeno mašina koja razmišlja kao čovjek, dakle ona ima sposobnost učenja, analiziranja i donošenja nekih zaključaka kao čovjek. Tako da se prema istraživanjima smatra da je ona sigurno u probiru karcinoma dojke. Ove godine, negdje u avgustu mjesecu, objavljen je također jedan članak u Lancet Oncology koji je rađen u Švedskoj u okviru njihovog nacionalnog programa za screening karcinoma dojke, gdje je ispitano 80.000 žena, dakle uz pomoć umjetne inteligencije i gdje su se dobili rezultati da je povećan za 20% broj novootkrivenog karcinoma dojke. Dakle, što jeste prednost u odnosu recimo na očitanje 2 iskusna radiologa. Jer mašina se ne umara, ne utiče od vanjskih uticaja, a kažem prema nekim je tačnost povećana čak za 30%. Za mlade žene, nijedna zemlja u svijetu nema taj nacionalni program ranog probira karcinoma dojke i uglavnom se sve svodi na to da pacijentica sama na njenoj samosvijesti i na svijesti ljekara porodične medicine se javi na pregled. Prema posljednjim Globokanovim podacima, a iz mog, nekog ličnog iskustva, sve se više povećava broj oboljelih kod mlađih osoba i to čak između 30 i 45 godine života. Upravo iz tog razloga, pacijentice tako mlade se nekad i ne shvate ozbiljno, pa se onda iznalaze neki razlozi, ona je mlada, možda je to neki fibroadenom, možda je nešto drugo, a na kraju se ispostavi u stvari da je karcinom. Dešavalo se da i žene prije trudnoće same, napipaju neku promjenu, nekad u toku trudnoće, ali kažem da se smatra da je to uticajem estrogena, da su tu uvećane žljezdano tkivo i na kraju kad se završi trudnoća u stvari se pokaže da se radi o karcinomu. Zato bi trebalo raditi i na svijesti samih pacijenata, a također i ljekara porodične medicine, da se pacijent, iako je mlad, ipak pošalje na dalju dijagnostiku. Jer bolje je uraditi nalaz da je lažno negativan nego da bude, u stvari lažno pozitivan nego da bude negativan. Ako se pridržavamo smjernica i dobre kliničke prakse u našoj zdravstvenoj zaštiti, tako najbolje možemo i podržati pacijente. Mi, ja mislim, u svim kliničkim centrima u našoj državi, klinički centar Sarajevo i Tuzla, Zenica, Mostar, u Bihaću imamo neki, kako mi kažemo, put za oboljeli od karcinoma dojke. Takvi pacijenti nakon što napipaju promjenu u dojci, oni se prvo javljaju svom porodičnom ljekaru, onda ih on upućuje na odgovarajuće radiološke pretrage. Ako se pokaže da se sumnja na maligni proces, oni se upućuju u centar za dojku gdje se rade biopsije. Kao što sam rekla na početku, kada dobijemo patohistološki nalaz potvrde maligne bolesti, takav pacijent se upućuje onda na onkološki konzilijum.
Onkološki konzilijum podrazumijeva dakle prisustvo medicinskog onkologa, radijacijskog onkologa, hirurga, patologa i radiologa. Onda mi na osnovu dakle tog patohistološkog nalaza, kao što sam rekla na početku, gdje gledamo koji je tu gradus tumora, koji je tip tumora, kakav je proliferacijski indeks, kakvi su hormonski receptori HER2 test, uz pomoć dakle i prognostičkih pokazatelja kao što su veličina tumora i zahvaćenost limfnih čvorova, određujemo koji pacijent će ići na operaciju, koji će ići na preoperativnu hemo ili endokrinu terapiju, ili ako sumnjamo da se radi o metastatskoj bolesti, koji će pacijent ići na dodatno snimanje, odnosno CT, i to se obično uradi u nekih 10-ak dana. Također, ukoliko se radi o HER2 pozitivnom karcinomu dojke, prema Zavodu zdravstvenog osiguranja šaljemo zahtjeve za biološku terapiju, trastuzumab i pertuzumab, a ukoliko se radi recimo o metastatskoj bolesti, onda prema fondu šaljemo zahtjev za CDK4/6 inhibitore. Dakle, konzilijum onkološki otprilike pokriva to sve. Ukoliko imamo pacijente koji su već bili na nekoj terapiji pa imaju progresiju bolesti, možemo recimo takvim pacijentima u nekim nejasnim slučajevima tražiti da se uradi i molekularno testiranje, odnosno FMI test gdje se određuju dakle mutacije određenih gena na osnovu kojih onda mi vidimo koja terapija odgovara pacijentu i ukoliko postoji dakle neka klinička studija da se radi u okolini, možemo pacijenta uputiti na kliničku studiju. Prednosti, ono što sam rekla, jeste što se radi o mašini koja se ne umara, ne zavisi od vanjskih faktora, dakle može odraditi puno više nego sam ljekar. Dakle, veliki broj pacijenata, kao što sam rekla na primjeru, 80.000 pacijenata, teško je da mogu pregledati 2 doktora, ali evo kažem, uz pomoć umjetne inteligencije može se prepoloviti dakle taj posao radiologa. I onda se obično kažem evo po ovim istraživanjima i preporučuju u zemljama koji imaju manji resurs tog kadra. Ograničenja jesu da li tehnologija koja podržava te softvere, se vidi koliki je omjer koristi i rizika, odnosno da li je ta tehnologija u stvari isplativa. Po mom ličnom mišljenju, mislim da kombinacija umjetne inteligencije i jednog iskusnog radiologa može pomoći jako u većem broju probira pacijenata i što manje lažno pozitivnih rezultata. Uvijek pretjerano nešto nije dobro, tako isto i pretjerana dijagnostika. Moramo se dakle i mi ljekari voditi smjernicama koje imamo za dijagnostiku određenog tipa karcinoma, jer nije isto imati karcinom gradusa 1 i gradusa 3 ili tumor 1 cm i tumor 5 cm. Dakle, moramo znati šta kojem pacijentu treba preporučiti. Pacijenti često idu i po druga neka mišljenja gdje im drugi ljekari daju da radi neka dodatna snimanja. Dakle, smatram da pacijent se mora držati svog ljekara, mora imati povjerenje u njega, mora znati da se relaps bolesti ili ne može prevenirati time što će se stalno on slikati. Dakle, stalno raditi neke nalaze, stalno vaditi markere, stalno tražiti neku novu dijagnostiku, jer onkologija se stalno razvija kako u dijagnostici, tako i u terapijskom pristupu. Imamo sad sve veće i veće i bolje tehnologije, ali to ne znači da ako se ona koristi umjereno, znači to je sve u redu, ali ako se koristi više nego što treba, prekomjerno, onda to stvarno nije dobro, jer onda se pacijent vezuje za ustanovu i svaki dan je u bolnici, čime se smanjuje njegov kvalitet života, a i te pretrage ne moraju uopšte pokazati da se radi o metastatskoj bolesti. Dakle, po meni je veće to da se trebaju pacijenti pravovremeno, da se moraju prvo samo pregledati, da se vidi, i da se odazivaju na screening
dakle od strane svog porodičnog ljekara da vidi na osnovu svoje lične i porodične anamneze kad je ono vrijeme kada on treba da počne obavljati neke screening programe. Jer jedino znači prevencijom mi možemo otkriti pacijente, kažemo, što ranije fazi bolesti kad su oni potencijalno izlječivi. A kažem, nijedna tehnika ne može predviditi kad će neko dobiti ove relaps bolesti. Tako da se bespotrebno zračenje nije nikako korisno, nego čak naprotiv može dovesti do štetnosti po organizam. Mislim da je najbolji primjer taj kad ima nacionalni program probira, dakle u svakoj zemlji, jer samim time se veći broj pacijenata odaziva. Imamo primjer nama susjednih država, Republike Hrvatske i Slovenije. Evo, ja sam čitala da su oni prošle godine u okviru svog tog nacionalnog programa za screening koji postoji još od 2008. godine, dakle za žene od 50 do 69 godina poslali pozive s blizu 90% žena. Od toga njih su 80% javilo na screening pregled. I kad se uradila analiza, čak u 40% pacijenata se otkrio karcinom, dok je još mali ispod 1 centimetra, kada se on u skoro 100% slučajeva može izliječiti. I tu je primjer jedne, sistematičnog pristupu i rješenju jednog problema. Ne kažem i mi u našem sistemu, ali kažem opet, to sve zavisi od svijesti same pacijentice, odnosno od ljekara porodične medicine kad će uputiti pacijenta na dijagnostiku. Jer i mi u ranoj fazi bolesti imamo jako dobre i zadovoljavajuće rezultate. Tu je lako i teško pitanje. Onkolog je teško biti, jer vi uz puno dobrih stvari koje imaju i one loše. Nažalost, ne možemo izliječiti svakog pacijenta. I kad imate pred sobom mladu ženu koja se još nije ostvarila kao majka, ili imate trudnicu, ili imate majku koja se tek porodila, i kažem, sve druge žene, kad im kažete da ima karcinom dojke, znači njoj se srušio u tom momentu cijeli svijet. Ona nije zabrinuta samo za sebe, zabrinuta i za svoje dijete, zabrinuta i za porodicu, zabrinuta za egzistenciju, za posao koji će dalje obavljati. I ti u tom momentu ne možeš biti samo ljekar-onkolog, nego si i ljekar-psiholog, jer joj moraš pružiti podršku. I onda kad se završi sav taj proces dijagnostike i terapije, jer si ti stalno uz tu pacijenticu, bodriš je, govoriš joj sve šta će biti, pokušavaš njom da budeš u neku ruku i doktor i prijatelj. I kad se završi to liječenje, kad vidite da je ona dobro, da je ona zadovoljna, da se ona vratila svojim aktivnostima, da je ona shvatila smisao, tek tad neke žene shvati smisao života i da se za neke stvari ne treba pretjerano davati. I kad vam kažu, doktorice, hvala ti za sve što si učinila za mene, tu nema veće sreće i većeg motiva. Kažu, kad spasiš jedan ljudski život, kao da si spasio cijeli svijet. Tako da je to ono što mene motivira za dalji rad. Dakle, ja bih za kraj rekla svim pacijenticama da karcinom dojke nije kraj, da se moraju redovno samo pregledati, da moraju redovno ići na preventivne preglede, jer karcinom samo ako se otkrije u ranoj fazi bolesti možemo ga pobijediti.